pasukan dari Palembang guys. Pasukan kelakar betok. Betoker. Betoker. Skatingker. Saya sepatungers. Oke guys, hari ini kita mancing lagi guys di daerah Rantau Bayur sama teman-teman angler Palembang. Target kita betok gabus. Kecil dulu besar bangku, kiri kanan. Kita mau nyebrang dulu guys. Oh, jangan nyebrang. Oke guys, masuk muara kan. Lanjut. Jangan galak ganar-ganar jalan. Pangkalan balai om. Yoi, Mantap. mantap. Yang haus. Karacang karahu kadondong. Lumayan guys. Buat rintangan. A few moments later. Tok. Strike. Angkut. Ini guys. Betok. Wow. Strike lagi guys. Sini Tom. Turun sini Tom, betok Tom. Yes. Strike guys. Tahu nih dari tadi, ya ngucak-ngucak nah. Strike. Oh. Ada, ini dia pengacau nah. Strike nah guys. Guys, strike domina guys. Kocolan. Iwaknya lolo. Lolo iwak ya. Umpan ulat.
Jadilah guys. Tidak. Yang penting strike-nya. Jauh. Cut, cut, cut. Wah. Apa nih guys? Gabus guys. Anak gabus guys. Tuh guys. Dikacau sama dia guys. Tuh guys. Tuh. Ay, kau buka kan celananya apa dia yang ngidit. Kaget pacet dulu. Oh, betul. Salam dari Kombreng. Tidak lagi dari Wijay kami. Hey guys, salam Jalur Masikam. Panjang kabus sih. Hah? Wih, Wih, wah, wow, besar itu. gile. Gabus besar, oi. Dikejut ke oleh itu, gila. Anjay. Jangan tarik kita itu. Kita kere. Bawaan laut tadi. Ah, dah penasaran lagi. Asli itu, babon tuh. Oh, strike no. Nggak pakai lamo. Nah, kan? Seger kan? Nak dibalik ke kasihan bibirnya koyak. Strike ada gabus guys. Kocolan. Kocolan lagi ngumpet. Stok lagi guys. Stok kocolan. Strike. Abon. Strike guys. Taruh langsung guys ya. Tok. Woi dah. Set. Tahu. Naik, tahu. Kecil-kecil guys.
Tuh. Woi. Beguyur. Aduh, tenggelam kalah. Oh. Kau. Lumayan. Kau. Guys. Inilah yang bawa tenggelam pelampung, guys. Langsung, guys. Lihat dulu. Tus. Oh, ada sepat nih, guys. Kau, guys. Kan? Piye. Kecil banget. Wih, wow. Lumayan. Size konsumsi. Kau. Babon. Babon, guys. Akhirnya. Kau nggak main-main ke? Kau nggak main-main. Kau lumayan, guys. Kau, guys. Baik, guys, babon, guys. Tak peduli. Babon tidak. Langsung ditarik, guys. Wow. Hebat, guys. Guys. Gabus, guys. Pelampung sampai lepas, guys. Gabus kopcolan. Kau. Tanpa pelampung, guys. Tuh pelampung kita, guys. Pelampung kita, guys, lepas. Kita balik ke base camp dulu ya, guys. Gabung sama teman-teman. Tuh, guys, tuh. Nyebrang kanal kecil, guys. Tuh. Buru gigi. Basah-basah, guys. Luar biasa ini perjuangannya dibetok sama gabus. Mantap. Sini nggak ada mobil patrolnya lewat apa, guys?
benar-benar perjuangan ini guys. Lebih betok. Rabus 4 ekor. Tadi tinggal nyebrang rombongan guys. Ada ilahi. Wow. Petoker. Betul guys. Bagaimana nih guys? Gimana guys? Aduh guys. Soto guys. Bangi. Gimana Mas Teddy, kesan-kesannya hari ini? Mantap. Gimana Mas Opi? Mas Omi gimana? Mas Eman? Mas Ipul gimana? Kesan-kesannya? Wah. Oke, trip udah selesai guys. Selanjutnya pulang menuju ke rumah. Dan hasilnya ini akan disumbangkan kepada orang rumah masing-masing. Oke guys. Sekian dulu guys. Thank you.